Igihugu gishya Amerika cyari kimaze gushingwa mu mwaka w'igihumbi na magana arindwi na mirongo irindwi n'itandatu nyuma y'intambara n'Ubwongereza yakigejeje ku bwigenge. Mbere na mbere cyari kigizwe na leta 13, leta zose zari mu burasirazuba bwa Amerika. Zimaze kugera ku bwigenge zafashe icyemezo cyo kubakira perezida wazo ingoro yo guturamo no gutegekeramo. Umurwa mukuru wa Amerika icyo gihe wari Philadelphia, Pennsylvania. Ariko bo ntabwo bashakaga kubaka iyo ngoro ya perezida muri uyu mujyi kubera ko bifuzaga kuyubaka ahantu heza kurushaho. Ngo ikaze ku ishuri Place, ubu noneho ngiye kukujyana mu nzu ikorerwamo n'umutegetsi nimero ya mbere muri leta zunze ubumwe za Amerika, White House. Niba ari ubwa mbere ugeze ku ishuri Place, ntugende udakoze subscribe. Nyuma yo gushakisha cyane babonye ahantu heza hari hagati ya Virginia na Maryland. Aho ngaho bahise bahita izina rya Washington DC. Angaha ushobora kuvuga uti George Washington yarikundaga cyane kuko yafashe izina ryari yita umurwa mukuru w'igihugu cye. Nyamara ariko nta ruhare na ruto we ubwe ku giti cye yabigizemo. Abaturage b'izo leta nibo batoye iryo zina kubera ko Washington yari perezida wa mbere w'icyo gihugu. DC nabyo bisobanura District of Columbia. Columbia nabyo bituruka ku izina Christophe Colomb. District byo murabizi bivuga akarere. Naho bamwe bagendera kuri theorie du complot bagahimba inkuru zitandukanye nkaho bagira bati DC bivuga Devil's Capital, umurwa mukuru w'amashetani. Ibyo byose ariko n'ukwivugira gusa nta kuri bifite. Kera kabaye mu mwaka w'igihumbi na magana arindwi na mirongo icyenda n'ibiri piki ya mbere yakubiswe ku butaka batangira kubaka umurwa mukuru mushya. Icya mbere bahereyeho no kubaka inzu ya perezida. Igishushanyo kimaze gutungana cyashyikirijwe ubutegetsi maze bavuga ko hakenewe ibihumbi 20 by'amadolari yo kubaka iyo nyubako. Ushize mu mibare ya none ayo ngayo ayingayinga miliyoni 100 z'amadolari y'uyu munsi. Ayo ngayo akaba yari amafaranga menshi cyane ku gihugu cyari kikibona ubwigenge kitariyubaka neza. Niyo mpamvu iyi nyubako yatwaye imyaka igera ku 8 yose itaruzura. Yuzuye neza hashize imyaka 8. George Washington ntabwo yigeze agira amahirwe yo kuyikoreramo kuko yuzuye mu mwaka w'igihumbi na magana 8. Perezida wakurikiyeho John Adams niwe wabashije kwicaramo. Perezida wa kabiri wa Amerika akaba ari nawe perezida wa mbere wa Amerika wakoreye muri White House. Gusa icyo gihe ntabwo yitwaga iryo zina, bavugaga President Palace, ingoro ya perezida, nta zina ryihariye yagiraga. Iyi White House tubona uyu munsi na President Palace yuzuye mu mwaka w'igihumbi na magana 8 nkaha nahe biratandukanye cyane. Gusa ishusho yazo ni imwe, ariko mu nyubako imbere n'inyuma yayo barahinduye cyane. Maison Blanche yari inyubako y'amagorofa 2 y'igisenge kirekire n'ibyumba 36. Uwayirebera kure yatekereza ko yubatse ku buso bunini, nyamara ariko ubuso bwayo ntiburenze metero kare 1021 gusa. Wigereranije n'izindi ngoro z'ubutegetsi bwari bukomeye mu isi y'icyo gihe usanga ari akazu gatoya cyane rwose. Nk'urugero Winter Palace, St. Petersburg, abami b'Uburusiya babagamo mu gihe cy'itumba, iri ku buso bungana na metero kare 233 na 345 zose. Yari kubye White House inshuro hafi 233 zose. Yayifite ibyumba 1500 kandi harimo amaeskariye y'ubwiza agera ku 117. Yari nini cyane ku buryo umwami n'abagize umuryango we mwitumba iyo babaga bayirimo umwaka bayabura mugenzi we yamutwaraga nk'icyumweru kugira ngo azamubone. Aho ngaho ariko natebyaga. Gusa umve ko iyo nyubako ari nini cyane ugereranyije na Maison Blanche. Inzu yera White House nakazu gatoya cyane ugereranyije na Buckingham Palace Londres icumbikira abami n'abamikazi b'Ubwongereza kubera ko yubatse ku buso bwa metero kare 77 byose, ikagira ibyumba 775. Iyi ngoro cyo kimwe na Winter Palace cyangwa Kremlin zari ingoro z'ubutegetsi bw'ibikomerezwa mu isi y'icyo gihe, mu gihe White House yo yari ingoro y'ubutegetsi bw'igihugu gisanzwe, nubwo nyuma cyaje kwiyambura ubushwambagara ubu kikaba cyicaye ku ntebe y'icyubahiro mu isi ya none. Iyi ngoro ni ingenzi cyane ku Banyamerika, bavuga ko ari ikimenyetso cy'agaciro kandi cy'ingenzi mu mateka ya Amerika, hamwe nuko izi zindi tumaze kubona ziruta mu bunini cyane kandi ikaba itarigezweho kuzirusha.
gusa dushobora kuvuga ko yamenyekanye kandi yamamaye cyane kuzirusha. Reka tugaruke turebere hamwe uko iyi nzu yubatswe. Inyubako ikimara kubakwa yahawe n'imbuga ntoya cyane kandi yari ku gasozi, nta ruzitiro urwaye rwo rwose yari ifite. Yamaze imyaka 100 ikimeze gutyo, ntawe uragiriye icyayihinduraho na gitoya. Muri iyi myaka 100 yose hari hamaze gusimburana abaperezida 25 bose, bamwe baza bakagenda hakaza abandi. Abo bose nta na kimwe bari barigeze bahinduraho kuri iyi nyubako, kugeza mu mwaka w'1901 ubwo Theodore Roosevelt yicaraga ku ntebe y'uperezida bwa Amerika nka perezida 26 w'icyo gihugu. Teddy Roosevelt akimara kwinjira muri Maison Blanche yagize ibitekerezo bishya kuri iyi nyubako. Yarayitegereje abona ko hari ibintu iyo nyubako ibura ngo yitwe koko inzu y'umutegetsi nimero ya mbere mu gihugu, maze ategeka ko iyo nyubako babanza bakayikorera imbuga nziza n'ubusitani ntagereranwa. Yategetse kandi ko iruhande rwayo hubakwa indi nyubako y'ibiro yahawe izina rya West Wing. Muri uwo mwaka w'1901 iyo nyubako nshya yarubatswe yuzura itwaye ibihumbi 65 by'amadolari. Ayo akaba angana na miliyoni 2 z'amadolari arengaho make ku mibare y'ubu munsi. Teddy Roosevelt imbere muri Maison Blanche naho yarahavuguruye, adahinduye ishusho y'inyubako, ahubwo yongeye ubwiza n'imitako irushaho kuba inzu igezweho kurusha mbere. Ibyo byose amaze kubikora nibwo yavuze ati inzu y'imyaka 100 reka tuyihe izina ryihariye yitwe White House, inzu yera cyangwa se Maison Blanche. Theodore Roosevelt amaze kuva ku butegetsi yasaga nk'uwatanze uburenganzira bw'uko buri wese noneho yemerewe kugira ibyahindura kuri iyo nyubako. Buri muperezida wese watorwaga yabaga afite uburenganzira bwo kugira ibyahinduraho bijyanye n'uko umutima w'ubyifuza. Amataburo ashobora kuyimura akayashyira aho ashaka, imitako itandukanye, guhindura no kwimura intebe ndetse n'ibindi. Ariko iyi nyubako n'ishusho yayo muri rusange ntawigeze agira icyo ayikoraho. Aha reka dufungure udukubo tuvuge ko uyu Theodore Roosevelt bahimbaga Teddy Roosevelt atandukanye na Franklin Roosevelt wabaye perezida wa Amerika mu gihe cy'intambara yiswe iya kabiri y'isi. Baratandukanye, ntuze kubitiranya. Nyuma y'intambara ya kabiri yiswe y'isi mu mwaka w'1946 ubwo Harry Truman yabaga perezida wa 33 wa Amerika, Amerika yahise ihinduka kimwe mu bihugu by'ibikomerezwa mu isi. Truman yaravuze ati inyubako aho bigeze ntikigendanye n'urwego tugezeho mu buhangange mu isi. Ni ngombwa ko tugira amavugurura tuyikoraho, bitari guhindura imitako gusa muri iyi myaka 150 imaze yubatswe. Ubwo rero White House batangiye kuyivugurura ariko batayisenye. Ntabwo yigeze ikorwaho, ariko bahise batangira kuyubaka munsi bashyiramo andi magorofa 2 ari munsi y'ubutaka. Batangiye bubaka fondasiyo yayo mu buryo bugezweho kandi bukomeye cyane, kuko abahanga mu bwubatsi bari baramaze kuvuga ko iyo fondasiyo idasubiwemo umunsi umwe bazajya kubona bakabona inzu yicaye hasi irahirimye cyangwa se igatangira kwika no gusatagurika mu nkuta zayo. Uretse kuvugurura fondasiyo, ibyumba, inzugi, amadirishya, utubati, intebe, imitako, amarido, imbaho, amadirishya n'ibindi byose byaravuguruwe babigira bishyashya, ariko n'ubundi mu ishusho nka ya yindi yo mu 1800. Ibintu byinshi Truman yakoreye muri White House byakorwaga mu ibanga rikomeye cyane. Ntabwo yatumaga amakuru yabyo ajya hanze gusa, ariko hari ibyagiye bijya hanze nyuma mu myaka yakurikiyeho, nko kuba inzu barayongereyeho amagorofa 2 munsi yayo n'ibintu byamenyekanye nyuma. Ibyumba 35 by'iyo nyubako byari binini cyane, barabigabanije babigira bito cyane ku buryo byaje kuvamo ibyumba bito bigera ku 132 byose. Ibi bikorwa byose Truman yakoze byakozwe mu myaka 3 gusa. Byatwaye kandi amadolari agera muri miliyoni 5,400 yose. Aya ngaya hagendewe kuvunjisha ryo muri iyi minsi akaba miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika. Truman kandi inyubako yegize inyubako itekanye kurushaho kandi icungiye umutekano ku rwego rwisumbuyeho, ku buryo nta muntu wese ubonetse ushobora kuyinjiramo. Kwinjiramo noneho byasabaga kubanza ugaca ku nzitiro zirenze rumwe, mu gihe mbere byari ibintu byoroshye cyane kuba wari kwinjira mpaka ukagera ku idirishya ry'icyumba cya perezida nta nkomyi.
kuba igihangange kwa Amerika ni impamvu yatumye ibi byose bikorwa. Icya kabiri ni intambara yari yadutse abantu bamenye kandi bakunda kuvuga ku izina ry'intambara y'ubutita. Nk'urugero, iyo byabaga ngombwa ko ujyana nk'itiyo y'amazi izakoreshwa muri iyi nyubako, wagombaga kumara iminsi itari mikeya ukorwaho iperereza mbere y'uko utangira ku kazi koroheje nk'ako ngako. Muri make, izo nizo mpamvu zatumye iyi nyubako ihinduka imwe mu nyubako zicungiwe umutekano cyane muri Amerika. Bitanatinze ko iba imwe mu nyubako zirinzwe cyane mu isi yose. Mu bihe byose igomba kuba iri munsi y'uburinzi buhambaye. Nta muntu n'umwe utemerewe kuyinjiramo wahinjira mu buryo bumworoheye. Umurwa mukuru wa Amerika, Washington DC, ni umujyi ucungiwe umutekano ku rwego rwo hejuru. Mu birometero 2 ugana mu majyepfo washyira uburasirazuba ya White House niho hakorera Kongere ya Amerika. Naho mu birometero 3 werekeza mu majyepfo ya Maison Blanche haherereye Pentagon, inyubako ikoreramo Minisiteri y'Ingabo za Amerika. Mu buryo bwose, ukwiyongera kw'ibitero by'iterabwoba nk'igitero cyahitanye Perezida John F. Kennedy nibyo byatumye serivisi z'ibanga zikomeza cyane ikintu kijyanye no gucunga umutekano wa perezida ku rwego ruhambaye. Akazi k'umwimerere k'izo nzego z'ibanga ubusanzwe kari ako guhangana n'abantu bakoraga amadolari y'ibikwangari. Gusa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, abangaba bagiye bagabanuka kuko uburyo bwo kwigana idolari nabwo bwarushijeho gukomera, maze abari bafite akazi ko guhangana n'ibyo byaha batangira kubura akazi. Niko kugenda noneho bahengamira ku mutekano w'umukuru w'igihugu na White House, ku buryo ubu ngubu abo ari bo baje guhinduka abarinzi bihariye ba perezida na Maison Blanche. Niba wifuza ko tuzavuga kuri izi nzego z'ibanga hano ku Ishuri Plus muri video yihariye, kanda like kandi ubyandike muri comment. Muri iki gihe uruzitiro rwa White House rwarahinduwe, rwavuye kuri metero 3 z'ubuhagarike rugezwa kuri metero 4, kandi bakoresha noneho ibyuma bishyashya bikomeye cyane bishinze muri beto. Rurakomera ku buryo niyo bisi cyangwa ikamyo nini ya rugonga rudashobora gusenyuka ngo iyo modoka yinjiremo imbere. Kuva uruzitiro rwa White House rwakubakwa, rumaze gusubirwamo inshuro nyinshi. Ubwo ruheruka kuvugururwa ni mu mwaka wa 2019. Ibyuma byose byari birugize byarahinduwe, bakoresha ibyuma bishyashya byatwaye miliyoni 64 z'amadolari. Icyo ngicyo ni ikiguzi cy'ibyuma gusa utabariyemo beto n'ibindi bikoresho. Ibirahure by'amadirishya ya White House byose ni anti-bar, ntabwo byinjirwamo n'isasu. Ibi nabyo nta muntu n'umwe wari ubizi. Ni ibintu byaje kumenyekana mu mwaka wa 2011 ubwo umusore w'imyaka 21 y'amavuko wari witwaje imbunda yo mu bwoko bwa AR-15 afite umugambi wo guhitana Perezida Barack Obama. Gusa uwo munsi Obama nta wari uri muri White House. Yaraje ahagarara ku ruzitiro atangira gupima amasasu ku madirishya ya White House. Amasasu yose yapimye ku madirishya ya White House niyo yagaragaje ko burya ibirahure by'amadirishya y'iyi nyubako bitinjirwa n'isasu. Uwo musore wakoze ibyo ni uwitwa Oscar Ramiro Ortega Hernandez. Uyu nguyu hamwe n'uko umugambi we ntacyo wagezeho, yarafashwe araburana akatirwa igifungo cy'imyaka 27 yose, ubwo azakirangiza mu mwaka wa 2038. Munsi ya White House nta makuru ahagije kandi yizewe neza ahari avuga ku bihaherereye. Igishushanyo cyaho nacyo nta muntu n'umwe wigeze agishyira hanze. Gusa ariko hari bimwe bivugwa. Hari nk'inkuru zivuga ko harimo tuneli igenda ikagarukira mu nyubako yo ku ruhande rwayo ikoreramo Minisiteri y'Imari, US Department of Treasury. Hamwe n'uko iyi ari inkuru idafite igihamya, ariko hari abandi barenzaho bakavuga bati iyo tuneli yubatswe mu ntambara kabiri y'isi ku mugambi w'uko White House iramutse igabweho ibitero perezida abasha guhunga anyuze muri iyo nzira. Inkuru nk'izi zikomeza kuvugwa kugeza naho bavuga bati iyo tuneli ihuza White House na buri nyubako yose y'ingenzi muri Washington DC, zirimo Kongere, Pentagon ndetse n'izindi. Iyi nzira yo munsi y'ubutaka ntawamenya mu kuyigendamo niba bakoresha amaguru, imodoka, amagare, metro cyangwa se wenda na za gari ya moshe. Mu ncamake, iyi nguru yari ingoro isanzwe yaje guhinduka ingoro y'icyamamare ku isi.
kompanyi yitwa Zillow ikora ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa. Urubuga rw'iyi kompanyi rwerekana agaciro ka buri nzu yose yo muri Amerika no muri Canada. Mu mwaka wa 2017 iyi kompanyi yakoreye ubugenzuzi bwayo kuri White House mu rwego rwo kwiyamamaza no kwimenyekanisha. Muri ayo masuzuma n'amagenzura, Zillow yatangaje ko White House ihagaze agaciro ka miliyoni 397 zose. Gusa ariko ako kayabo kose kakaba ari ak'inyubako gusa utabariyemo systeme zicungira umutekano. Naho kuri ubu bitewe n'aho ibiciro by'imitungo itimukanwa bigeze, White House bibarirwa hagati ya miliyoni 400 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Iyi video nayo twakoze kuri iyi nyubako idasanzwe ya gereza ya Guantanamo, waryoherwa no kuyireba. Ushobora kandi kugira uruhare mu bikorwa byacu wandika muri comment icyifuzo kijyanye n'inkuru twazakoraho video mu biganiro byacu by'ubutaha. Ushimiye kubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, wakoze cyane. Naho ubutaha mu yindi video, bye.